strane isto. Drvo u šumu već. Snimaš levo? Ajde, jesu godine. Snijem majeću. A i onaj krš snimaj? Sve, ne brini se. Sad desno. Desno, kako je lepo, stvarno ti kažem, eno ti ona crkvica tamo desno, ne levo nego desno, viš da je eno ti u ženicu desno. Da se penjamo gore, a? Snimaj desno. Nemoj onog čovjeka, boga. Snimaj negdje prirodu i to. Da, ovo kamenje tamo desno. Pa cvet je neko, jel pravimo profesionalno. Možemo poslije pravimo takve stvari. Snimaj sad nju, ej. Snimaš levo, i ovaj gleda one kućice, sve geta. Zoomiraj tamo skroz, da se vidi. Pa stani. Snimaš? Pa onaj tamo, vidiš onaj tamo isto. Gdje je ona, ispod one stenice kao. Vidim se. Levo su. I nemoj da snimaš ovo groblje. Dobro, stani tu.
Malo da bi mogli se krenuti. Snimio neki, onaj voćak. Možeš prekidaš još snimać što duže, što da ne. Pođi za mnom ovom. Ne mogu. Sad će da mi se ugasi. Šta? Evo, još malo gasi se na 6 minuta se gasi. Stani, 6 minuta? Da, zato što mi je puna memorija. Pa 6 minuta, znaš koliko imamo? Evo, već, evo što sad ide. Čekaj da snimamo cvet i da prekinemo. Donesi cvijete. A nećeš na kola jebem. Prekini.